Lấy Asia cà phê mo zoom bên là ngay em rani một tiếng thêm No, sir. một tiếng thầy lo mo Ate. ate mo Oh, không thì liền cho bằng ô liền cho em mo. liền cho em Oh, Asia de. Yes, sir. lấy tiếng tiro the next anh lút kiếm thuộc hạt tin cả sỉa rồi nó có rồi rồi cho có in mic khai lâu on này đâu nhiều anh ring em anh on lấy lúc tiêu in mic ha Yes, sir. Yes, sir. Sir. đây là ngoài sao đâu Yes, sir. với nào chuan cái microphone nó là nuôi nuôi mày là phát là gió nó có còn gió là cho chuan cái gió cũng là cho mình ổn mày đâu nhé chúng ta sẽ là nuôi nuôi lắm với nào chuan electric field chúng trang sẵn sài đâu na mà ni gần class mà sa khan point thế khát tiếng về cả đàn ha sẵn sài đâu với ni là chuan electric field big sẵn sài đâu này electric field cái anh đi chuan electric charge nat lam kan va experience thấy na chung akha electric thì trong kan soi mấy chuyện nào en tiếng nam asia thiam ol sam thei dan tu chon magnetic field train kan soi china nga ina magnetin ne ya magnetin chila hip don khan magnet kha avato khera ngai lo ni example la magnet nai te khan pere ka moda ta la mo magnet va sisi lo khan magnet nai dewa khan pere khal vada ta la magnet khan lo hip nei don ni chung yom sia chu magnetic field chunga pere kha izuk da ti na ni no chu tiếng che jon electric field kan ti po hi electric ngat lam kan zuk sia theina kan zuk te theina mun bi ka kha electric field ani ta lalu tu ka tang hi chuan anat lam hi awa sia theilawa chu wangin a sia theina china kha electric field kan ti chu ni chuan alem a thu khalo enula ama sabera hian electric field at a point tiyo mani electric field at a point a definition of electric field at a point due to a source charge may be defined as the force experienced per a unit positive bracket chunga vanishingly small test charge placed at that point a zia chu electric field at a point kan ti chu electric field ron chhuah na mo khami anat zong te na khan positive charge tere te pakhat lo om ta se chu chu a electric field chunga khan vada ta ila ati ni anu en adi a equation oma E equal to limit q naught tends to 0 f by q naught ani ka ko zone hi mu thei tiro arrow ka ko zone hi limit q naught hetilai arrow hi tends to dialam turani limit q naught tends to 0 kan ti chuan q naught hi heta achunga unit positive vanishingly small test charge ti hi ni charge tereu te kan zuk dalu kha q naught hi ni chuan q naught tends to 0 zia chu q
Q not hiền zero này lẽ mà sẽ anh thì cả mà zero chu ni lâu cái sợi nó lẻng thì lại tắc khi cần chuyện nghe nghe ngay à limit Q not tends to zero gì chu Q not hiền zero này lẽ mà sẽ anh thì cả mà Q not hi zero ni lâu until nan Q not tends to zero ni lâu in Q not tends to 1 lâu ni ta sẽ example là chúng yếm gì chú Q not chuan 1 này lẽ tí na ni 0.9 nghe 1 này 0.99 in my can unlock teo 0.9 nghe 1 này 0.99 0.99. 0.99 kan này so kan ni 0.99 ai 0.9999 kan này leng tro Yes, sir. chúng yếm gì chú point nung lama 9 kha easy tam pe po le 1 kha này don tí na chút tiếng chỉ chúng ta po hiền Q not hi atet em mà vàng in zero azuk ni che pa ma se che tu chu eng ti ka ma zero ni lo Q not equal to 0 in ti lo wa Q not tends to 0 in ti ni chuan F chu kan sia electric field in a force aron pek za ta kha ni Q not hi test charge an ti kha ni ta ni chuan heta hian kan ziak lang mi lo thil pakhat electric field chu force nge unit nhân sang lok teo Newton. Newton. mo Newton. Newton. Newton ania ni le charge chi nge kan te thin nge o charge chi nge unit what is the unit of charge Coulomb. coulomb thì chuan electric field chu a unit chu nge ni tang Newton per coulomb Newton per Coulomb. hay electric field chuan nói là hiền electric field due to kan ti lian le kong continuous charge distribution ti ma gì chú electric field kha charge tam tak lo ta se electric field siam na han charge tam tak lo ta se in equation nghe kan nei ang ti na ni mai chuan i thil pakhat khemi ka soi mak ka zo du cheu chu a equation ma saber khalo venula er equal to 1 by 4 pi epsilon naught dot chia integration kha ka sami lo kan no mem nhân chang keu sami lo kan no mem mo amin gi chok sa tu ra ingai la zia chu integration zia chu siam pung tin hani theta dq by r square tia d differentiation tina ne hei chu chen dar tina chu chin che tur integration hi siam pum differentiation hi chen dar angin kan so yang ai opposite chi ni chu mi zia chu physics b ka chuna tlang puin integration ni kan man thina wangin ei tuna arrow mark ina ka ko na lam hi a starting point an tin akina chon ta hian value te ron om do na chu tiang che chuan tuna arrow mark ina ka ko me ka hi a ending point an tia a maximum value an nei len thei ber tina no chuan an chiarang if the charge is distributed continuously over some region, the sum becomes an integral. Charge chỉ sang kha, charge sam tak kha, mun pakhatan lo ta, an via charge belt home chu, er equal to 1 by 4 pi epsilon naught chu, constant term, mani kha an soi to inga shia class ma sa khan. Integration of dq line boy kan no memo
Q hi chu charge ani mai hei small charge ti na mai ni by r square hi chu anin kar hlat zong chuan heta atopa r achunga kep omte hi mo r achunga kep omte hi unit vector ani hei poi chin chi ngai ni unit kan ti hian exact nge ngen sang lok unit kan ti hian 1 uan ani chút in Sorry. exact mo One. unit vector po hi a value tak chu uan anga ngai tau la unit ani mio wangin unit vector ina min hril chu khoi lam nge hoi mo engtizo in nge char chakal ti kha min hrila a hnuai che derivation in chu chu lang don ni hei lo chin chia le tur unit vector tu nine chin chia tur ka du hal chu integration le differentiation le unit vector 1 by 4 pi epsilon not hi chu ama khan an soi to a thil I electric field ta constant ve pakhat mai ni entunan class 1190 Newton gravitation a khan F equal to G m1 m2 by r square ti nia khata G ang deuh khan ni mai hei ni 1 by 4 pi epsilon not hi so the next thus the electric field of a line charge is electric field kha line nangin lo om ta se a value kan nei thei chu constant tramaron om le a chuan etami hi tunaka ko tak hi ming shi no mem fe lambda Lambda. lambda Lambda. chuan Lambda. dl small length in hani mai mo dl ti om je chu small length in hani integration hi om le hi chuan surface ani chuan I lambda aya sigma ron om le a tro sigma chu charge density ania ta hian lo en kop ta ula for a surface charge ani chuan dA oma small area ti nani mo chuan a hnuai chi hian for a volume charge I om le a dV ron oma small volume ti nani chuan rho hi volume density volume density sigma ni chuan surface density chuan lambda ni chuan length density al athui lama om za ta khani chuan hoi derivation ni kan en zokang electric field due to a point charge mi derivation ni kan en zokang electric field due to a circular loop tuna kan sayang khan entunan ro thei ti tel lo kangai kum thei lo hei a diagram a kan huang hian charge tam tak lo om ta ni a diagram kan soi fi photanga charge tam tak lo oma chuan tuna ka ko zone hi a center hemi over hi a center tur hi ni lo chin chia ro hemi over hi hemi center om tur hi ni chuan hemi a tuna ka ko me ka hi a hi o le c in kari a ni mu thei mo indu chuan lo screenshot ula a center hi o ania chuan o le c in kari a tur ani chuan heta charge om khom charge pakhat ai tam hi loop ti chu thil bial thil kual soina ni ta electric field thil biala electric field nat dan kha kan zong don ta chuan heta electric field nat lama hi heta pi hi muem alam them mai kanon lok alam them
hi Yes, sir. Yes, sir. heta electric field nat lam hi Yes. heta p atang hin kan vate do ni heta electric field nat lam hi p atang kan te don chuan ni china ka soi integration kan ti fo kha inge tang kai na kan ti chuan i atlang puin physics derivation a hian voi khata hian value hi an la ngal pup ngai lo ani chu chu shet nge nge tur atina tuna kan diagram a hian hei equal chin hi en ta ula ena kuala mo voi khata a value kan la ngal vek lawang chumi om zia chu ab ab in kar value kan shrep hotanga chuan apum pui hian kan integrate tang ha ni china ka soi chi kha value tere te kan nei ma sanga chu chu kan integrate tang hetai na ron chiang do ni kan value nei kha kan integrate tang chuan i sa athui kan chiang circular loop a radius a ania chuan p atang hian hemi charge so electric field nat dani kan chut don ni chuan the small charge due to a small element of the word dl is given by heta dl aron ti hi small length ti na ni chu chu ab hi data dl aron ti hi heti lai toy ab ne hi line ang ab value kan chit phota ngai ti na apung pui sei zo ngi chu elania ma se small l kan dl kan chit phota nga chu kan integrate ang chon dq equal to small charge equal to q by circumference of a circle formula nghe mình sang mấy thầy nào em 2 pi r. circumference of a circle formula 2 pi r ania heta hian r a ya nge kan nei nhân sang lok r a ya eng value nge kan nei A. a kan nei ni circumference of a circle formula chu 2 pi r ania ma se tuna kan derivation a hi chuan r a ya a kan nei a chuan dl chu small length china ka soi hei hemi inkar te hi dl chu ni chuan let de hey e la ni mi lo ni o ka soi to kha dq ani chuan ala pum blum lo tina integrate ala ngai don tina tuna po hiam small value of electric field tina de be the electric field at the point due to the small element of the word dl then de is equal to 1 by 4 pi epsilon not to constant dq by cp mu them cp chu hay mi chu kha hi in mu đó hi cp square chọn from the figure we have cp square cái arrow mark hi in mu them Yes, sir. Yes, sir. em lo in karon ang lo mayang cp value kan share du chuan c o p hit triangle draw co p hit triangle ania right angle triangle ani wangin eng thiu reng me kan man thei Pythagoras. Pythagoras kan manga chuan cp hi hypotenuse ania kan shebeka hypotenuse square chuan base square le perpendicular square matluk tero chu wang chuan hei cp square equal to op square op aya x square ronda a chu tiang che chuan oc square aya a square ronda cp square is equal to x square plus a square chuan hei heta equation 1 a hian dq value kan nei to bok
chút tí này chuan DE kan zong thei ti na chuan DE chuan 1 by 4 pi epsilon naught ta DQ value hi aron da tha a Q by 2 pi A DL om le a CP square I a x square plus a square aron da le ta ni hi small electric field ta kan langa yang chuan a diagram hian en let le ula a diagram a hian electric field ti chi ni na kala ni heta tanga anat heta field thi anat zong hi uniform in mo khoi lam khoi pon anat zong hi a pe chu ka ni entiman charge pakhat hian positive charge lo ni ta charge pakhat positive charge ani na a force sakha 360 degree in ong ji chu eng ti zong hoi pon mo chaka hoya thanga hoya nung lam malam 316 a pek chu wang he ta po hian hemi awanga electric field kan nei nat lama hi chi ni na ron then ta ni chu aya noya ron jia the electric field at peak can be resolved into two parts. Number one, along x-axis. X-axis heti zong hian anak zong ate thaya chu tiang chi chuan along normal along x-axis ka DE x avua along the normal normally di ren jang 90 degree. Normal chu 90 degree ni chu wangin hai DEN chu axis atangin 90 degree zong in om chuan ma se hemi pahni nat lam hi a in an chia wangin a in cancel thei chi tu ra ngai ni same magnitude but opposite direction ania chu wangin hei class ana kina class la kuna kan soi fi de hle ka i hemi charge ina electric field ta produce nat lam hi x axis zong kan la don ni tundin na chuan mo heta hi theta ron soi chu kan mu theyang chuan if the field makes an angle theta with the x-axis, then DE is equal to DE cos theta. Class 11 ahan sine component le cos component kan zero toy mo. Zero toy. Sino me minan kan zero mo minan shilok teo. Yes, sir. Kan zero mo. Ani John ka soi fia zuwe nga hemi derivation b kata ni sine component ani John akin chia thei dan all sum chu up down up down cos component ani John left right nei tu na mi hi left right zong in om dro chu wang chuan cos component ron mangani chuan cos theta kan nei ta cos component ani wangin cos theta ron da chuan cos theta hi chaw thei tur kan siam anga ya derivation ani wangin chuan themi triangle OPC atang bok hian cos theta value kan zong le don ni cos theta general formula nge in sang lok formula pa ngai cos theta khan nge tu chi ko khan Perpendicular by hypotenuse. Ni lo cos zok So, base Base by hypotenuse. base by hypotenuse zok ani hey a base chu OP hitro a hypotenuse chu CP OP chu hey x ani me ya CP chu heta value kan zon to kha x square plus a square to the power 1 by 2 x square plus a square to the power 1 by 2 chuan cos theta value kan nei ya DE kan da le thei ta DE vector heta hian hei
DE kan nei sa a cos ka kan nei le chu kan del bo mang chuan heta hian therefore DE vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught hemi a first term hi chu ni china kan nei sa tho kha ni a second term hi tuna kan soi zo chi cos theta value kha ni mo chuan 1 by 4 pi epsilon naught q achung lam pangi kan pun numerator lami kan pun tir chuan qxdl chuan a hnuai lam pang kan pun tir chuan 2 pi a tilai ta khi a first term a hian x square plus a square oma a second term a hian x square plus a square to the power 1 by 2 mani kan pun tir chuan a power ang te kan ti thin plus englenge plus tur tuna tung din mo x Power. ngoro in chok avan fi lo ka van tha thei lo englenge power a plus thei kan nei 1 by 2 le heta eng mai jir lo 1. aom jir chu by 2 plus 1 then it will becomes how much 3 by 2 3 by 2. we have 1 by 4 pi epsilon naught dot q x dl 2 pi a x square plus a square to the power 3 by 2 then we have DE but what we need to derive is only E. DE means small e but we need E. So have you seen that integration? That integration in when hemi equation a hian hei ka point tari lo en zero hemi equation a hian adang zong hi chu a pum vector a siam rem ngai lo om chu dl te chi hin mo then we need to derive that dl then like I said the bottom side is the starting point from 0 to 2 pi a. Why do we have 2 pi a? It represents what? 2 pi a. Anh phải nghe 2 pi a hi om anh formula nghe Circumference of the circle. Circumference of the circle là nia chun hay là vật derive fa adang hi chu angai veka anoi hian 2 pi a ron chu ka ni he hi chu class a a derivation kal dani chu kan ni silanga tlem chonga ya pai ite alanga ya wangin mo then 2 pi a in the numerator and 2 pi a another 2 pi in the denominator can be cancelled, so the final answer is 1 by 4 pi epsilon naught qx x square plus a square to the power 3 by 2. Equation 4 is the expression for electric field due to circular loop of, don't forget that radius is not represented with r. In this equation we represented with a. Then Sarma, oi minute khatchen ito. Juang rang to in lo ngai thamai ro when p lies at the center of the loop, suppose this is p and if it is in the center of the loop then the electric field is 0 chu in lo chun zo manga chuan when p lies very far from the loop, for example when p lies very far from the loop means x is very much greater than a. So we can neglect the value of a in equation 4. If we neglect the value of a in equation 4, we need to multiply x square with its power 3 by 2. Then we will have 2 and 2 are cancelled. 1 by 4 pi epsilon naught and another x is cancelled. Heta hian x le x ai cancel le do na. Aron chuak tur chu 1 by 4 pi epsilon naught qx by x cube aron chuak nga x cube ba x pakhat le a numerator a x yen cancel nga chuan x square aron chuak ang
Means the electric field at a point due to a circular loop as far point varies at x to the power minus 2. Ate na hi hlat viau chuan, mo pi hi hlat viau chuan, emi anat le nan lawan te dang hi dang lam thei ti na ni. Khan in thắt thiam thei đâu em? Yes, sir. Electric lines of force trying to call in screenshot do em? Yes, sir. Nakina kalau upload mo yang. Khan Kalau upload mo yang. Material tiang hello endon ya Class-XII ka. Yes, sir. Class-XII in so san the.